Madumishi yao. Ole mo mona mo ke meta nthelele mo dipadi. Ke cancela ka madulo. Ke HOD ya law enforcement. Tamelao. Re go isuta mo. Madumishi yao me cancela. La monna video. Ai ka bala ka ntibisha anya no re ga botsa botsele ka bale di amfao. Monna go mara bereka ke. La bereka. Ke a bona thogo ya khuba. Ya khuba. Wa bereka re nya go bana go re ne ba eta mo go tse o re sa wana se mo. Wa bona mo ba ithuse tantse. Oh, ke be ke sa tsaya go se mo go ntwana ja bothuso. Mo go ntwana ja Okay, bele ke ya bona tabi. Ya bona bele go efa malwetsi le dilo tse ya mo ka nne sentsalo. Bara ka se go ke hygiene, ke gore hygiene ke. Okay, hygiene re ya gore ba bele hygiene e gutse ba re ke good hygiene. Okay. Oh. Ba tsebe taba di se ba nyane. Ba taba di se ba nyane gore ba tsantse gore ba ithomelele mo go sekolo. Re nge di thabela taba di bana. Ba tsebe gore awa di a lebo wa meta e re ke bone ngwamrei ke gona go boela morena go bolela ke nyako le tsena ka gare ba gore fa ke mo le gore batho ba ithushi jantsa kere go sa ni logo le sekolo tobe maleji felo fa jwale o ne ka re shiba ka re o rwele o go tlapa o tongi be pane ya mashimong ke eng ya go bja mmolomo ke rwele go tlapa gape a ke re ba le dia hygiene a re nyako re na se dire tsene o bele ke protection mask ka go ka se go ke precaution go more ke a ithuta le go precaution more no ke a go le bangwe mre le bole ke nna sabi bade ke tla wena phahla o mosholi ja tla le computer ke a go bona phahla o no re emele ja dutse fase o ka iphahla a wa tlabirwa ke go tama le nna ke more kana mo gore phethile se le go le ba pele ke go re le phethile ga o ra ga botse le phethang so phahla mo ke gore ka se go ba no re good environment promotes good health. Good environment is conducive to a learning. Yes. Vale, gore mo ga go le sekolo bana ba tlo go no ithusha ga botse gomme ba se tsena ke malwetse. Na pile ge ngwana ka tsenye ke malwetse o tlo go no ba seemong se se botse sa gore a go no ithuta gomme ka mosora tla ra ba le ba eta pele ba ba kaone. Na se se tshaba sa ya maemo go jing. No ke thabela taba jo phate. Pele mpene mo mala le tshodi mphate. Se ke selo sa go thiba jinko gore le rena ga re shoma moki re skera tshwenya ke malwetsana a hwediwa mo dintwaneng tsa boithuso ono re le rena re bontšhe bogolo re laetse gore ka motho a shoma mafelong a mohuta o swantse a rwale eng pele ke tla lenaneo le ke re tliša ke boma lenaneo le le tliša ke faculty of best advisory department ya health. Okay. Ke a bona nke fa o bona maina mo skipeng sao. O ke sona skipa sa faculty of best advisory. United in excellence. Gore ke batho ba they are united in excellence to bring excellence. Grado go mongwe wa rena ra dore in the spirit of oneness. Aga ile phate mo phate ke lena. Ile phate are in the spirit of oneness. In the spirit of togetherness, indeed we shall conquer. Asa kwa motho a ithometse a gore tlhabiro a bolele a re mosara marapo ba re ke mosara marapo mmasu a motlhapa le go betse ka o tšea tlhabiro re go gore swaretse pele re boela morago I know phatle ke tlhabiro a go leboge thank you phatle phogole shule o swara dinko a ke tsoro se re ke matshwana go ba ke wa re a re go gamela ka mamasu ka mo masu ile a o ke tla ke dialo masu tame mama dumeshi ya o ye awa ritalo bala gorogana mo gore tamile awa no ja le boga le lena le jimfa mona masu ke no tseba ka bodipana awa rena re tlile ka makata na mane bele ke ga ba tsheba bole gore tle re thushe mo dikolong tsa bana ba sekolo sa fase primary school primary school re ba cleanele itoilete je gore ba be hygienically clean. Okay. O ka mpontsha mo se o clean a nyane gore ke be le bohlatse mas re camera go e sa tswa fe ka lebella mola tsoko tsela go ne toilet la ke taba na ba sekolo ke a di bona sile le no di sekolo le ka mogare okay le ka mokana
and then go ka sokologa ka botse tlile gona re shetse re tlinne ga bona le metsi a saelela go bontsha gore go be go tliniwa ke ya kwa go nkgabotsana aga okay ke taba di botse mmaswi tišang bana ba boneng ka lena gore nte ngwe le nngwe ka gona e motshwane maikemišetšo aga pele rena re le ba faculty of best advisory we believe gore development is for the people by the people tang dipale together united in excellence ke sekole segowa a bone mme ke ithutile tang